Abia kamal gwasame kanwa online TV channel and wale shankan wan ka pai badak ronki ne dangro jendangro du bakel bane report me bane jeling ria ke me tuog dora shal ke me juba mandare road gwan me shana cha kam bustin sha laro sha ne dangro sha kanek agenda na bandling menan shoda lat kangane kunala busho ki ngane nyor kana de duobani ko nyor kana na afrika Rick the corn lat Korea Wiki South Sudan, correct badge. About report me banaji link please go no jin. Be channel be support, be subscribe, be notification bell, be twine. Come take leher mishi break gwas and be shoma la shube kiti kapet. About report me banaji link ka do badana chitoka ja. Ka right chalat gwas me chalat on at least chane dangro till a traveler, tijal, chakanak, kane dangwan shamu ka bot. Nathan kono moikana kerek wake bandit ke maisnat. Chicken ka ambush, chicken vehicle ke turbil, chicken nyurika dadwok. Ke juba Mundari highway. Kole la Mundari East County. Ke Western Equatorial State. Riga me tuoge en wale ke tuoga pan ke jailat. Tuoge Monday kerunwang ne baka. Mija tuogo wa turbil mijala mo chikene iti surati kene la kone la na da bangade duop wa ken chika torch no mi chika torch chi turbil che chup gwan mi shale dora ki shale doro kene bwaki area mo jen gwada dana nyorka na katin no ka jom chalat local authorities kene community members awan turbil jene ke juba read and road jene ke juba la turbila mo chala do reide te karam mi yire jenten kwala nang ne je nang ke je dorda dien nang je ke mi shale wiro ke Mundari East County alo waje toten wini mi no ene sere wo dong de turbil dare chuba gwa chane to kon de turbila mo kan panken cha ko nyure ka kamo panken Mundari East County Commissioner un Michel ke deite masio che confirm and jo mishit kaneme ajene kam bushidan inshallah ta dan shana nyure ke je chane dangro cha connectin ano ke jen gwaldan chana cha kam bushtin no ka chane dangwan cha mu ke bonero cha connect ne dangwan cha mu ke bode ken en turbila mo jen turbila jen ke juba we ka wiro buma jena ka juba ko jen te ka ramu we loreja cha shu ambush chala ne de konen kwa ja ambush ken de konen kap ko turbil chong kane de shal ke unknown gunmen ke jelat nay kon diale ne de shal ke ti unknown gunmen kane de content can identify ten o kan ngane na kanazo tela na da kap ka pinya da dop bana ba kan ko chi yen chang ne mantama eno ba kan na ka jen highway mon lana na katinisha kachi kume ashe security murong cheje provide she commissioner me chala do jen a incident she kan la do jen unfortunate ki mi go keno dong chide talk but che talk no ngai kon diale re wuchim gini mi che tika kwarkin ti chimal chigan lad ne dio je tike ke rol kam ne ken ka rol to yike lad no kene de konti la kwar wa chi de led long ko kukan peace who can promote, who can unity promote and development. Kashu kana diogo nodi la security tele jariak lo ne dial chermi chala do tele ka jen kor gwadun payo. But then meji to pan jaben la surprise kaka cherma dana ngai kona. Ka president men misha release ken te un misha le commissioner Masio no jen uda dana chi yede jen chale Masio chale Saliwa Abu Emmanuel ken wude chale Medina Stephen Kamis ken ko chala do shane kan gwasmo ne kon chamu ke bot na ken to ko kin la ne dangwan by the ne dangwan kan chamu ke bot ne re gwatamane men kula surprise long ka jom chala de ken community when mo ken den content ba bina buj ken de jelga turbil ko wana by the ne kon wo gwa funeral ka lo wana wane ne te ramanyam waje to in state chaban le neng ne radian
akani gwazamo doro ke mundaramo akani gwazamo che jega long ma right now ngai kon diala insecurity rewi ke sosran che lame bebe especially tieka juban wana mone ko ngai kon diala kume ano tele security buko provide weni that can take election malatke lot of thing to badge to get no chuwe che ka mal ka do no ngot ke weekend go woni am gi ken obi ken mal bi ken no ke bi ken na bi ken kamat ba dor che we ka o chimenen gen tama ajena kwala do di wech der te gongu der te ka mat kenyam den arun realika den alet kel yom changa jeno che terek cheng de dial de kelalat barai na la ka ju gano yen atelere sha security sha provide chardial chaga realika termilari ek terami mo birara dien be nyot bari yomi na wona katin kolat ko rodi ne yo ba biling no kore so bu ko we to on gwadamo chatok nguda dien what is next again insecurity dana ngai kon diala men be nyawon so tel mo gwa me le rode re wishi mi demi ano amu kon ka kui dakma charchi me dan chi ko rightin katin kolat ko rodien dakma char gwada dan lokaje tin chimanan chi kon diala ngach lade keliu o de South Sudan der tekamal banaiden kon cha goro de mal der ben chimanen yena mentam matin security tetin re wi keliu ano micha adial by the way cha real kenta micha namat an insecurity me mishui na da liu na der da kapchung ko de kanete kon te door by the way de ga benda wich chermai kon te jidwar anyok chinardi en nyirbani ko rai nam yanga jeno jiram mo luk mandalet ku mi jeden baji target so it need a kai dorba within equatorial region achima o kaji SPLIO but kenete moti gweke ta dan len ngaro din keja seneti loga me chaji gu jeno jinga baji joj ke baji lu bala do jin jira ra bol ke jira andwa so bai kwadan kujimi bai kwat ke SPLIO ke baji kwat ke opposition right now ko reality kati baj ngai kon dialeno me ken kirmi yadi ken kon gorbi malbe ben tel dom be malbe ben keja so selbe ke mi yadi jara mandan te ke ti diala di tin tilat ko rodiente jara mandan integrated ko de mal der ben ke ti mal chibe ben even within is equatorial right now ko ngaji no che tigerik to walat ko rodien but they don't see it la weekend la male kan ko diala rodien diala right now chicken ching dore ken so jale na ne tabi terbil we jale den ba jam bush ba terbil ba nek ko ne diala kan ngaji no so Sudan chi stable right now right kon alaji self ke mi yadi che realize no te den want to we bech and then na che gorbe malbe ben ano misha mal cha jala te kan kwa dial ke wi dial ke stand dial teme de ne de na rachol kan la civilian entity te la ka kulu ya na ka tene ki ngana kona kai dore tin kona chiru link ya kume da te ga duan ba control ke ja but cha ga de longa control gwam ma chi self ke mi yadi che goro dong dar mal dare jino so je le na nen ala which kwara misha dier ke yene dial to de la regla rep kan rodien very sorry ke dial lat rodien tene maybe we can ambush the bigger talk so be bigger talk mon karodi real ka ki una we kamat jen jodan go de nyaa kel ko kwire man ci talk gwada chana cha ka ambush tin anon gunmen ke juba ngay yendi ale anon gunmen ke juba a very serious case okay